Pa ti se zabavaš, hej. To ni nič živega, ne? Živijo, jaz sem Kanajboj in Devanitaj. Danes bomo delali en challenge, What's in the box. What's in the box, Poanta je, da man? bojo prinesli ene random stvari, mi pa ne vem, kaj so in bomo samo tipala in bomo probali ugotoviti, kaj je to. Če ta video zbere več kot 2500 lajkov, potem narediva part 2. Tu. Pa gremo na video, ne? Ja. Okej. A boš ti prvi? Res prvi? Ok, gremo oba naenkrat. Oba naenkrat. Ok. Okej. Ni nekaj živega, stari. Jaz tvojo roko čutim. To je banana. To je naga banana. To je naga banana, To je- ja. Pa prav tak imam sluza zdaj. Jaz sem lačen. A bi dal uste? Banana, ja, ja. Ja, banana je. Ok, a si ready, moj bro? Ja, smo ready. Prva je bila cool. Prva kul. Upam, da ne bo nič Čudno. živega, ej. Kade? Da ne bo nič živega. Mislim, pa bi zihtel, vezno okoli. Ti prvi se vedno dotakneš. Zmeri neki sluza, Ah. fuj, stari. To je neko sadje, je. To je bilo včasih živo. To je nek sadež. O, fuj. Ne, to je neka zelenjava, ko jih ne jem. Ček, to si ti. To sem jaz Ja. pustil. Ne majke mi, da je to neka zelenjava, 100%. Ne, a ni to kost? Šičja kost! Ej, mi dva sva vegetarijanca, by the way. Ja. O, Ja, ne? Ja, neko kri vidim. fuj. To je živo bitje bilo. O, fuj. Ok, dvojka je že bila ful. Zanimiva. Trojka bo še bolj po moje. Fuck! Kak je živega? Še je nekaj živega deluje, majke mi nazvam se. O, daj nehi. Sem to ni real. To je To je ono, ko se, ona igračka. A ja, zdaj, kaj ti misliš, da je? Ej, ja sej, kva ti misliš, da je? Jaz mislim, da je ono fake žele, ona igračka, ko... O, Samo mislim neka životinja. Ok, to je sluz. to je ona igračka žele. Jaz sem prvi rekel. Ok, jaz mislim, da bomo prej gotovo kot ti. Ker mi da vedno tekmojo med sabo, karkoli delamo. Ali je to tek, se spomniš v osnovni šoli? Ja, to je Tek, res. skok daljino, da vedno smo probali, kdo bo zmagal. Tako da tle bomo Sam, zmagali. on je zmagal sem takrat, ko sem mu jaz dovolil. Tako, 3, 4, Zdaj. Jaz mislim, da je to mehke, kvadratnije, To je neka fake torta. ja, nekaj takega. To je torta, prav. Ne, To je po mojem, a veš tisto, ko delajo za torto, ko je tako kola. mehke pa, v bistvu bi pojedel. Bi. Vedel to. Ja. Ne, ker ne gre na... Ja, gre na Ja, to razen. je nek kolač, to je nek kolač. Moje je. Ne moje. Ja, A veš, a? torta je. Kaj če pa glina? Bom dal ven. A ja, ti si že vzel. Torta je. Pokvarjena? To je sir! To je sir! Da ga ni gotovo. Jaz mislim, da je pokvarjena torta. To je ta plesniv sir. Plesnivo je. Kakav drak. Ja. Puhi. Evo. Si? Okay. Če daj kakšne znake, potem mu daj signal. A veš, če kak pa... Okay. To si ti. Moj brat. Ne gremo dol. No, dalje, no. To si me šla tu v življenju, veš, a ne zvaj. Če se premika, ali si to ti? Zdaj ne zabavi se. To ti delaš. To je živo, ej! Ja. Živo je. Kaj to je, imate legalno tle? Kaj si se odzaknil? Ne. Če mene je ugriznal. Res? Prisežem. Oh my god. Jaz ne grem not, jaz se ne zabavam. A me, pač sem zavarovan? Jaz čutim, ti čutiš? Ne, jaz čutim. 15. Pa se dotikaš? Ne. 15. Jaz pač res nočem iti. Da 15, res 15. Jaz se sam. Če ni nič tasga, gled. Čutim, aha. To ti delaš nekaj. Ti se zabavaš. 15. Pa ti se zabavaš, hej. To ni nič živega, ne?
Jaz rekel, to sta dva storža. Trije. Ti si premikal storž, kak bedak si ti. Prisežem ti zmislil, da je nek pajek, pa kuščar. Pa smo ga. Ok, zmagal je, Pa smo zmagal je, ga. bravo. Ajde, next. Next. Čakaj, si ready? Ja, 3, 4, akcija. Ok, ni žival, sem to me vedno strah. Da mi nekaj komiga. Full fuj. Full vlažen pa mehk spet. To je spet neki. Pa čudno obliko ima, letle ima luknjo. Oh my god, Letle jaz prst, mislim, da letle vem, prst. ej. To je nekaj morskega. Jaz pa mislim, da To je jezik, tako jezik je. S tem si bila že živali. To je nekaj iz morja. Sem na slovenskega. Ni slovenskega. Če meduza. Fajn je, men paš. Če kako je pa to dolg? Če je to jezik od fajn. Od medveda. Ok, probaj kot videti, če je jezik, od čigav jezik je to? Od bika. Bik nima tako dolg jezik. 3, 4. Riba je! Ja, riba je. Ok, deva, to je to za ta video. To je to. Jaz sem zmagal, hvala vam. Ne, jaz sem zmagal, hvala Ne, vam. Ne, jaz sem zmagal. Hvala vam. Komentirajte, kdo je zmagal. Ja, vi komentirajte, vi odločite. In če želite part 2 tega challengea, mora doseči video koliko? 2500 lajkov. 2500 lajkov. V naslednjem delu bo mogoče kaj živega. Ja. Tako da kliknite tale video ali pa tale video. Se vidimo. Peace out. Pa subscribe seveda. Lajkite, subscribite.